Ayabak po, at syuta ng eni king kapagmasusyan, king pangabait ng ginutang Heso Kristo. Miti punta mong eni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, kaya betalang pasalamat. Mr. and Mrs. Ernie Malyari, Mr. and Mrs. Edgar Wison, Mr. and Mrs. Lester Parungo, Jim and Anita Abadines, Rosalina Manyo, Annalisa Manyo, Anita Marquez, Mr. and Mrs. Boy and Bebot Dabu, Mr. and Mrs. Diosdado Dampil, Fe Layug, Paris Pastoral Council officers and members, Las Marias Baluyut, Mauro Bitug, Mr. and Mrs. Raymond and Lourdes Balagtas, Merlita Morales, Nati Lingad, the family of the late Francisco and Natividad Mendoza, Mr. and Mrs. Rodrigo Quijano, Mr. and Mrs. Edwin and Teresa Coros, Nina Frances Quijano, Adoracion Manyo, Apong Pasing Sadi, Dr. Arnel Soyong, Rosalina Soyong, Erenio and Alona Valeroso, Javen Roncal, Abrio family, Hilario family, Arvin at Maricris Roncal, Eliza Jorel and Kyle Dustin Roncal, Zenaida Kiboloy and kids, Rome Pablo Sr., Tayag family, Gisande and Pantig family, Reynaldo Tamayo, Lito and Len Valencia, Michael Anichete, Cecil Lingad, Architect Bernadette Dabu, James Priscilla and Casey Marbat, Honorio and Evelyn Marquez, Eulalio Garcia, Presentacion and Tala family, Kenneth Mangila, Martin family. Birthday blessings para kari, Susan Ocampo at Joseph Matias. At timurin para king kapasalamatan dareng kakatamong PPC and PFC officers. Yung po mag-sponsor king pamanyindi king kandila, Honorable Mayor Esmeralda Pineda, kambeda rin kayang familia. At timurin yabe tala ng panpureng special intentions dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Kayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, JD and Janet David, Jovi Ivan and Pamela Matias, Edith Rodriguez, Alan and Edna Vitug, Chris and Mel Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Maria Excel Dabu, Mr. and Mrs. Janus and Karen Yambao, Moshen and Telma Fauma, Sesgo, Connie Sagad, Reynaldo Maninang, Dennis De La Cruz, Jane Sampang, Edward Lindon Roncal, Mr. and Mrs. Mark Joseco, Tita at Percival Ebite, Among Francisco Mendoza, Angel Sibug, Rudigo and Susan Go, Lovell Roncal, Argel Joseph Mariano, Malagwang kapaldanan para kari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Victoria Manyo, Jelaine Viray, Corazon Pamintuan, Alicia Santiago, Christine Maria Valencia, Mercy Laksa, Estela Morales, Elenita Langit, Federico Go, Greg Gerardo, Victor Isip, Rolando Virtucio, Elvira Ver, Danilo Lingad, Edgy Gallardo, Noy Ramones, Edric Dizon, Ronaldo at Marita Makaspak and family, Det, Bea and Jeff Mongcal, Jaime Espinosa and family. Ganda kantala naman din kaladwara rin kapatad tamong mayango na biye, lalong-lalo na rin Simon at Julia Cruz, Emigdio Lingad, Ronnie Santos, Lali Santos, Jesus at Maria Bartolo, Ryan Diwa, Quirino Manuel, Castor at Maria Baluyot,
Ernesto Bartolo, Mario Nangkil, Genoveva Razon, Eduardo Dabu, Francisco at Georgia Danan, Valentino at Cirila Bautista, James Kelly Peters, Billy Alan Sikat, Arsenio Sr. at Maria Epifania Lugtu, Avelina Liwanag, Gerald Sadsad, Nilo Paule, Ludovico Lasarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Jose Galan, Eugene Bitug, Andy Arcilia, Bienvenido Limson, Venancio Pantig, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Jose Nelson Morales, Leticia Manabat, Evelyn Lerit, Carlos Malyari, Alberto David, Arturo Acebron Sr., Carmelita Acebron, Antonio Bansil, Carmelita Bansil, Christine Ann Marquez, Sebastian Marquez, Fernando Pangilinan Sr., Marcelita Pangilinan, Rene Baluyut, Gregorio Salazar, Lolita Salazar, Evelyn Torres, Wilfredo Bitug, Hener Angulo, Eduardo at Norma Roncal, Marcelo Valenzona, Robert Ocampo, Rosita Pablo, Pierre Rene Ordonez, Salvador Ocampo, Jesus at Leonida Tayag, Johnny Tayag, Jimmy Pajardo, Roberto Torres, John Brian Lopez, Maria Nicolasa Dimla, Sixto Gali, Alejo Dimla, Isaac Gali, Uliana Cabanero, Marlon Bautista, Alfonso Tungol, Emiliano Sr., Eustaquia, Leonardo at Leonor, Heriberto at Nicolasa, Esteban, Arlene at Juan, Gonzalo at Remigia, Fernando at Hermelina, Jose at Sotera, Laureano Sr. at Jr., Lisa Fe, Edelwisa Dabu, Maylin at Silvestre Songco, Regina Garcia, Rosario Mamonong, Carmelino Marquez, Bartolome at Jonicia Marquez, Jerome Tagle at Dingmaldang Kaladuang King Purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela. Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan kinatayan sa Kristo, Lugan ng Diyos, saling pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid si Siyantala rin kay katang kasalanan, bangkarapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginang Yesus, kapanayan daring kalulo, maging si kanandakat, aking paintungol, Ginoo pakadodo. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, kapatawaran da ring palpikasala, maging biyara kasat, kapayapan, Kristo pakadodo. Kristo pakalulu. Ginang Jesus, sa laring atyo, king dalumdum, maging tulara kasat, katuliran, Ginoo pakadodo. Ginoo pakalulu. Pakadulman mo kami, o Ginoo, at bustan mong imunag ning kekeng
pamakikasundo, ti pake kami, tiran mo kaming painturo, king biyadang hangga. Amen. Amen. O Diyos, sa mayupayang totoo, ipaning sala, ingmetong apungol, may paitya, para kay kami, at ingmetong ngayon na kalalaki, may abiyaya kay kami. King katahimikan ning kabengyan, ing alang anggamong amano, kinulda siyang ipatbanwa, at ngini,
Ingke kang iglesia, bit mo yang kapagmulalan, king panyatang ning kayang Diyos. Ibuklat mo ring puso mi, bantang kapaning kayang biye, at pasalan mo ring paniman-man mi, king panyatang ning munag. Banding biye mi, maglapola, king kayang ligaya at kapanayan. Ya ing mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Inginu pabaluna king meto yatu, sabian yu karing memalen ning Jerusalem, king inginu daratang ya ban magligtas kaya kayo. Daralanala taong kayang segipan, mayawos kayong banal ng memalen ning Diyos, ding taong kayang linigtas. Ing Jerusalem, mayawos siyang syudad apakamalan ning Diyos. Ing syudad, aena pepaimburisan ning Diyos. Ing amano ning GUINU. Salamat, King Diyos. Ikong sablang pulo, tumulak ko sana. Ingke kang katuliran, papasyag ning banwa. Ting sablang bansa, pakakiting kayang ligaya. Para
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kang Tito. Inyang ingganakan at lugod ning Diyos at alapagligtas tamo, mi pakilala, linigtas na katamo. E uli ning nanumang dapat amayap, agewa ta mismo. Nune, uli na ning sarili ng lunos. Linigtas na katamo, king kapamilataning danong apaglinis, anong nuna katamo pagkaluban, bayong pangabait at bayong biye, ay bat king Espiritu Santo. Uling ing Diyos, tigtuga na katamong labis-labis, king Espiritu Santo. King kapamilatan ng Heso Kristo, ake katamong talapagligtas. Ban king kapamilataning grasya na, matanggap tamong karampatan, king Diyos. At maging talapagmana king biye, alanganga, ake katamong panenayan. Ingamano ning GUINU. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ngeni ing maya pabalita. Ginamanatili ake kayo. At keka antimurin, Pamipasya kay maya pabalita agpang kang Lukas. ligaya keka o GUINU. Inyang bigbalik nala inyang bigbalik nala banyo king ring anghel ngara ring pastol king metong at metong. Tara mantatamo Bethlehem ban akit tamo iting may palyaring balita na kay katamo ning GUINU. Inya may malagwalang meko at atag pandalari Maria ang ni Jose at ikit ding bingot makakiraya king lalabangan. Panakit da ring pastol king bingot belitara ing sinabi na ning anghel tungkol kaya at ding sablang makaramdam king balita ring pastol mi pamulalalang emonano. Bitanamla rin ing bagay king pamisip
ng Maria at mi bule-buleya tungkol karete. Mi balik la king marangle ring pastol, kambening kapurian king Dios, uli na ring sablang dimdamda ampon ikit, makayakmangan king sinabi ning anghel, karela. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. Merry Christmas po. Ganingaldo. Bala ko na akong bisadsad. Well, Ganingaldo nga iti, pining paninayan tamo, piningaldo na ning Pasko. At asahan tamo pin, sinabi ko na, mo ordinaryong kapag masusyan, ingaldo ning Pasko, it's not a simple celebration, nune mararapat siya kabang kikatamo yang pagmasusyan. Nyambrin nang sabihan, pag masusyan tamo, impanyatang na ning GUINU, GUINU, daratang niya kikatamo. Sabi ko pin, daratang niya. King balang Pasko, daratang niya, GUINU kikatamo, dapat etaya apapansin, uling magkuswelo tang dili tamo, eneman kayabe Kristo. Maralasing mga palyari, pag masusyan tayong Pasko, alay man ni Kristo. It's a Christless Christmas. It's a Christless Christmas. Anya, in kayang panyatang, etamo balo, etamo apilasa, siguro eko man bisang maniwala, uling ay waranasan. Ay waranasan, uling, ay naman pigsadyan. Ay naman pigsadyan, ing panyatang ng tutuki katamo. Ing pigagap tamo, ya pinitang external preparation. Deng Christmas decors, deng pamangan, deng party, etc. Sarili tang kuswelo. Kuswelo ning GUINU. Nya, king panyatang na, alang makibalo, alang menamdaman man, uling kasi, etane man inasahan king bietamo. Gawa tayo mong okasyon, ing Pasko, bata mo mong magkuswelong dilitamo. Nya po tang kay bat ning Pasko, anti mo nga lang milyari. Ita gastos, sakit buntok, sakit alob, sakit katawan, etc. Uling, alayang bungang dela, alayang bungang likuan kay katamo. Na milabas sing makabang panahon, ning kapag masusyaning Pasko, tayo penamdaman Kristo. At tuling nga tayo siguro penamdaman ni Kristo, lalo tayo nga panayanayan. Na itang sinabi kong, king balang Pasko daratang ya, baka siguro, isipan nyo man, tutukayan pa niya biyanin pare ngayon eh. Siguro pagdudan nyo pa yung sasabihan ko, pagdudan nyo pin, uling ako sane. Eko misane, king pamakasan metong king GUINU. Hopefully, yun yung kakatamong kapag sadyan, kilob na ning siya mabengi, ilay pending temang kakatamong senakan. Detang kakatamong sinemen tayo ing diwa ning Pasko. At dening temang arening, ilang kakatamong pigunaman. Ban kanita maging makabaldugan niya ing Pasko ngayon na kaniting panahon ning pandemya. Panahon niya, nung may karamdam kayong masalese, so far siguro, ating may taga ng giyang nano mo. So, let me review na kayo mo, kining dining temang kakatamong pibule-bulayan, no? So, itang mo munang bengi, tungkol ya keng katutuan, the gift of truth. Ini, ing background na ya pinitang uling yaning panahon na iti, ang nakarakal deng fake news. Ita na balo nung nano yung gusto. Misa sa lungatan ng balabalita, kaya katamo, ang nakasakit sanakan, i-decipher, nung nano talaga yung totoo. At kaya nipapasig na, Kristo yung magdalaking katutuan. At iya ing katutuan. Nyapin, nung burita mo nga balo, na ing nano pa mang bagay, kaya katamong sasanakan, totoo kaya ine o wali?
makabaldugan kaya o wali. Ing panyukad tamo, ilapin ding amano ng Jesus. Ilapin ding kaburyana ning GUINU. Ding kawutusan ape palwal na at tiro kay katamo. Ila rin kay katang maging panyukad. Banabalo tamo nung tutupin ining kasi ining pisasabihan tamo katutuan niya o kalaraman niya. Sabi tamo naman kaniting katutuan ampong kalaraman, ang katutuan ay pining realidad. The truth is the reality. Lies, ang kalaraman, pigawan ning tao. Anya pin po tang sanakan making filosofiya, what is lie? Lie is the absence of truth. It is the absence, it is something that is negative. It does not exist. Inimbento niya mo ning tao. Ang kalaraman inimbento ning tao. Yay pinining paralan na ning demonyo, ba nakatamong ilisya, king tunay katutuan, at dapat tamong pandalakaran. Ang kadua, yapin the gift of brotherhood. Pami ing tunay, pami kakapatad. Dimdam tamo ng makananong ing penibatan ng lahing Jesus. No? It is not that outstanding, dakalang questionable personality, dening penibatan ng lahing Jesus. Pero ano? Kinawul no ngan deta. Kinawul nala. Tinuring no ngan kapamilyana. At ila, kaya benareni, ding dinawo na kangigpana, inyang pinakure king krus. No? Metong la, rening penibatan. Anya pin spirit of brotherhood. Yapining spirit of forgiveness. No? Spirit of pamiyabe-yabe. Pamagmalasakit king metong at metong. Papanantabe. May papanyira. Alayang lugal, karing tawong tutong makasan metong king GUINU, ing kapanyiran. Ing kapanyiran, ing pamanyira, instrumento ne satanas. Instrumento ne ning kasalang, ning sablang bage mayab. Anyapin, balo mong balo patsya kasiran. Ing pakena, ning kasiran, yapining manyira. Nung magsalita yung mantuto, alaya pa mo rin kabaldugan, ulinging pakena, kasiran. No? Dapat bimingat tamong kanita. We have to do good things for the wrong reason. We do not do good things for the wrong reason. If we do good things for the wrong reason, it's still wrong. It is for the wrong reason. No? Ing katlo, yapining Emmanuel, God with us. God with us. Ing Diyos, sabi ko king lugod na kay katamo is madly in love with us. King kapag nasanang akayabe na katamo, pepintulot ng mibait siya, anting meto nga tawong kalupatamo. Ban panamdaman taya, ban akilala taya, ban akit taya. Kasi formerly, ing pamakipag-ugnayan ng Yahweh, kapamilatan daw mo ding propeta, dapat kapamilatan ng Jesus with flesh and blood, pag-ugnayan niya kay katamo, banang paramdam nung makanano na katamong kaluguran. Tatandaan niyo, sabi ko ing tula na ning Diyos kay katamo, ing tula na ning Diyos kay katamo, yay pinitang potang datang yung panahon, potang malulot na yung panahon, akaya betaya, itamongan, lelangan na king lugod na, akaya betaya, king kayariana. Yapin yan, ing pangarap na kaya katamo ng Diyos. At yung kapat, yapiting the gift of graciousness. Ing Diyos mapagpalaya. Ing Diyos mapagpalaya. No? Kingkayang kapagnasan na magkasanmetong pinkekatamo. Imagine, binyene ing buong kadiyosana, bilang igpa, inyang lelang anak katamo, bilang anak, Diyos anak, anyang inatbos na katamo, at bilang espiritu, yang kay katamong kayantabi, ang ining pinandite, ang ining panahon na iti, kaya katang makabang pamaglakbe, at pamakipagkalking biye, papunta king kayariana. And then the gift of obedience. The gift of obedience. Sabi ko ing kasalpantayanan, at inyang atlong sangkap, maniwala, magtiwala, maminto. Mo pwedeng bawasan din
Otherwise, yung faith mo, makanya na kasolid. No? Maniwala, magtiwala, maminto. Believing, trusting, and obeying. O iniing sangkap na. At ining pamanupad tamo, king kamuryan ng GUINU, paano sigan tayong GUINU, waling tatakot ang manabo king impyerno. Paano sigan tayo, pamintuan tayo, uling kaluguran tayo. Uling kaluguran tayo. Nyapin, mas maulaga, ing pamakasan metong mo, king ginong pinibatana ning batas, kesa king pamanupad king batas. Kasi nung tutuparan mo yung batas, ing batas naka-reward. Ing batas alay nga karapat. It's just sa batas. Nino yung makapag-reward kaya ka, iya piningminye king batas. Anya pining kaya katamong kapakayan, ng maminto tamo king GUINU, iya pinitang apasyag tamo, apakilala, ing tunepin kaluguran tayo. Makanyan tayang binye assignment, itong atatandaanan nyo, di nga pulong utos. Uling yung GUINU mismo sinabi na, nung kaluguran nyo ko, tuparan nyo la, din ka akong kautusan. Nung talabalo, din kayang kautusan, baka nano talang tuparan. Nung tala tuparan, baka nano tamo nga pakit, yung lugon tamo king GUINU. Nya nakaulaga, pakibaluan tala. Making assignment sitan apulong utos, ang poreng pito sakramento. Ang kanam, yapin the gift of joy. Tula. Ing tula, ing tula, kalupan ng kuswelo. Ing kuswelo, pleasure. It is fleeting. No? Pansamantala. Pansamantalaya mo. Na makayato. Pamanusig king burita mo. Pamanusig king taste mo. Yapin yung pleasure. But pleasure is not joy. Joy is not pleasure. Ing pundasyon na ning tutang tula, yapin itang panamdaman mo, balo mo, tatanggapan mo, kingi ka, bandina ka ning Diyos. Uling bandina ka ning Diyos, at kaluguran na kang kaluguran, nakapaborehan ka pilanman. Busaling nanong mangkasakitan, busaling nanong mangkagutgutan, katapat pa'y siralo. Kaya may GUINU. Kaya may panibat na ning sabla. Ya, kaya kang maging sakdalan. Ya, kaya kang maging sikanan. No? King Biemo. Nya, ang yang ikay peka kalulong dili kati baboyato, ikay peka matsurang dili kati baboyato, dapat lungkot. Dapat lungkot. At yung kapamuring Diyos, ang yang gilutan da kading sabla, iya kapilan man, nakagulutan, uling tutuna kang kaluguran. Nya pinita, ing panibatan, ning tune, tula, ning tao. At itang tula nga ita, miyala ko, miyasira. Pera mo nung, kamanalig yung GUINU. Pera mo nung painggulutan, mawalaya, itang tula nga ita. No? Ing kapito, yapin the gift of gratitude. Asabi tamo pinkanita, generosity is the action of God's love. Generosity is the action of God's love. Na bakit? Alam niya ang gawaing Diyos nung mamye, binye na yung sarili na, anting igpa, anting anak, anting banal na espiritu. Pepatugot, binye na yung anak na. Yapining making tanda nung makanano nakatang kaluguran ng Diyos sa ini. Because of His uli na ning lugod na, pepatugot memye. Nya pinipakibat tamo, pining gratitude. Gratitude is the language of the human heart. Gratitude is the language of the human heart. Pining pakibat tamo. King lugod na ning Diyos kay katamo. Pining kay katang pamipasalamat. At yung kay katang pamipasalamat, kay katamo yung pagmasusyan, king banal na misa. Nya nausta yung misa, banal ay Eucharistia. Yung salitang Eucharistia, salita yung Griego, beri na sabihan, kapasalamatan. Anyapin, king banal na misa, pakisan metong tamo, yung kaya katamong kapasalamatan, king kapasalamatan ng Jesus ay anak ng Diyos.
Uling, ing relasyon ng Jesus, King Diyos, King Igpa, pining alang patugot apami pasalamat. In fact, ing kayang misyon ating atinggap, tinggap na yung misyon ang maging kakatamong tagapagligtas in the context of obedience, in the context of gratitude. In the context of gratitude. Uli ng kapasalamatan kang igpana, tandaan ng kapasalamatan, dininan ng biye, dininan ng laman, dininan ng espiritu, kapamilataning pangabait na busal tamo, at dinawo na yung sarili na para king kaligtasan ding sabla. That is his gratitude. Expression of his highest form of gratitude. King kayang igpa. At ing kayang kapasalamatan, king banala misa, kaya katang pakisan metong. Anyapin, ing biyeta mo, kilob na ning parminggo, maging banalya mo, maging makabaldugan niya, no? Potang sinimba tayo, potang dinawon tayo, ing kaya katamong buong activities within 1 week, dinawon tayo iti, king banala misa, kaya biyan ng Jesus. Pati na yung kaya katamong kasalanan, yung kaya katamong maya pakararaptanan, banang bendisyonan, itang kaya katamong kamalyan, banang patawaran, at wasan, king mapaglunos ng puso. Ating kawalo, yapin the gift of name. At kawulaga, yung lagyo ng tao. You know, it makes us different from animals. Yung animal, nung lewon niya, ang kaya kitang lewon. Nagyang nanoy pagklase, lewon niya mo. Or lioness. Tanaman niya mo. Nung nanoy itang lagyon tanaman, intawali, may yaliwata mo lagyo. Uling, balang metong kaya katamo, at yung tamong uniqueness, at yung tamong pangayaliwa, karingaliwa. At yung pamamye lagyo, biro-biro. Biro-biro. Very biblical ya, ining pamamye lagyo ng Diyos. At binyeneng dinakene kaya katamo, ining kayo pa yan, amunye lagyo. Iti upaya niya mo ng Diyos. Uling niya mo ngating manyakop, sasakop, kaya katamo. Uling patse, inaus me lagyo, bala mo mo sa sakupan me. But this time, inaus tayo lagyo, ing tao, kikilalanan me, nung nino talaga ya. Nya nung ing lagyo na, ay miyasalese, alayang kabaldugan. So, dakal yung personality na naman tukiya. Sabugya naman na personalidad. At ing lagyong yan, at inyang kawugnayan king binyag. Uli king sakramento ng binyag, karintala didinan lagyo, den tao. At ing sakramento ng binyag, metong yang maulagang sakramento, munandili. Iya ka makatanggap na anumang sakramento, hanggang iya ka may binyag. Puta ibalo. Iya ka makatanggap na naman sakramento, hanggang iya ka may binyag. Makanya niya kawulagay yung sakramento ng binyag. Anya po tang gagawan tayang katuwaan, gagawan tayang okasyon, bata mong magsaya, bata mong magipagsosyalan, kareng kalukura nung nino, masisiraya dangalan. Masisiraya dangalan. Ing sakramento na ning binyag. At kay bat, ing pamiyata pang lagyo, kareng anak tamo, lagyo yung mubalong spellingan. There was a time, ing lagyo na consonant siya nga nakupin, may balong mga nanameng yagkas, piyalungan, kaya warang piyalungan. Anyapin dakalan tawong yan alalang matribus, ulending lagyura, alalang kabaldugan, alalang sense. Yung katatawal yan, the gift of mercy, pakalulo. Tandaan niyo, Jesus making tawya. The very reason why Jesus making tawya. Ban makapagkasan metong ya kaya katamo. Makapagkasan metong ya kaya katang kasakitan. Makapagkasan metong ya kaya katamong kamatayan. Sabi tamo pen, what nambunan sabihin ng mercy, pakalulo, lunos. Tutukang mapaglunos, tutukang mapamakalulo, potang ing tawong kalulunusan mo, didisposisyonan me, kitang makalunos ng kabilyan. Banitas me dangalan, ban makabawas ing kasakitan na dadanasana, kapamilatana, ning angyang nanumong agawa mo kaya, asawop mo kaya, no? Asawop mo kaya. Nyapin, Jesus, ing gewa na, inakuna, yung kaya katang kasakitan, inakuna yung kaya katang kamatayan.
Inos na katamo, midungisan tang pangataw, inos na king malnang daya, ating kaya katang pangayalipan, king kasalanan, inatbus na kapamilatan na mismo ning biyena. Na peparamdam ng Yesus nung makanano na katang kalukuran, at ing Diyos, pepakilala na, pepakit na, pepatunaya na, nung makanano na katamong kalulunusan, makanana katamong kalukuran at pagmalasakitan. Sana dating siyam temang kaya katamong pigunaman, ang iyang pakapakanano mo, at itasan ng hatandanan, itasan ng hatandanan. At nano man tang hatandanan tamo, sana kaya katamo yung panalakaran. Uling nung etala panalakaran, din yung mensaheng arete, ikakatang Pasko, it's just the same. Pasko yung tulang tao. At uling alang tulang tao, makalunos tamo. Uling alang-alayang tulang tao, makalunos tamo. Pero, nung panalakaran tamo rin yung mensaheng pepalwal na kaya katamo ng GUINU, kaya katamo lang pigunaman, higit siyang makabaldugan ng Pasko ngayon. Baka for the first time, magmasusita mong Pasko, anong no Kristo yang makasentro. Aliwain ko swelo namo ning tao. Baka ini yang pagkakataon banapag masusyan tayang tutuing Pasko. Uling deng trimmings kaya katamong pindagdag king Pasko milakola by virtue of circumstances, no? May ngalakola rin by force of circumstances, may ngalakola rin trimmings. Baka this time, pag masusyan tayong Pasko, king tunay ng diwa. Sana, ban kanita panamdaman tamo, akit tamo at akilala, nung makanano na katamong bibisitahan Kristo, king balang Paskong pag masusyan tayo. Ingaldo na, ning kayang kebaitan. Amen. Lalakad tamo po. Sa salbantaya ko, king metong a Diyos, ipang lubos mayupaya, may ang aking banwa ang poniato, insab lang mayakit at mayayakit. At king metong a GUINU Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos, anak ning bibait king igpa, bayo pa, king sablang panahon, Diyos, ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos sa tuto, ibat king Diyos sa tuto, mibait megawa, kaya king panga-Diyos ning igpa, at king kapamilatana megawa ing sabla, king ulit tamong tao, at pauli ning pangakabusta mo, tinipayay batbanwo, at mi katawan niyang tao, lalang ning banalay espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao, mi pakuya king krus, pauli tamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, dinasaya, meteya, at mikut-kut, at sinubiyang mebye, king Ganingaldo, agpangkingularing kasulatan, at minukyat ya banwa, makaluklok wanang ipa, pasibayo yang datang mitmong ligaya, banmo kong karing mabye, ang pong mga mate, at ingkayang kayarian, alang kapusan, sa salpantaya ko, king banalay espiritu, GUINU at babyede, amen ibat king igpa, ang poning anak, akabening igpa, ang poning anak, miyagnan misasamban, ang pong paligayan. Menas bukya, king kapamilatan ding propeta, sa salpantaya ko, king metong akapulungan, banal, katolika, at apostolika, papasyag ko, king ating metong abinyag, king pangapatawad daring kasalanan, at panayan ko, yung pangasubirang meri-mete, at ing biyadatang alangga. Amen. Ganingaldo ning kapayapan, manalangin tamo kang Yesu Kristo, ang malapit ka ring tao, banketa sa panakatamo, at alametong man ang makalingwan. Nga tamong manalangin, umeka Jesus, at mibait ka ring puso mi. Umeka Jesus, at mibait ka ring puso mi.
Umekang mabye busalmi, emo bibigwan ing kapag nasanmi, uling pagkapilitan miyang isadya ing dalan mo, at papatagan ding bundok ning pamisagsagan. Ipanalangin mi keka. Ume ka Jesus at bibait karing puso mi. Umeka at bibiyebye karing syudad mi at balen. Lumakad karing lansangan mi, tumiman karing libong tao. Ibalik ing tula ning kekang kayanakan. Ipanalangin mi keka. Ume ka Jesus at bibait karing puso mi. Umeka king balang bansa, karing desyertong labuad, at rehiyon a sobra populasyon. Karing marangyang syudad, at karing salat king sablang bage. Ipanalangin mi keka. Ume ka Jesus at bibait karing puso mi. Umeka king mabilog ayato, pulisan mo ing sablang luwa, ipawi ing sablang dano, idake mo ing sayaring matula. Ipanalangin mi keka. Ume ka Jesus at bibait karing puso mi. Umekang magbalik karing puso ding tao, miyekang pasibayo king balang katawan, pakiramdaman mo ing sablang biye, ipasyag mo ing kekang kapayapan, karing manoknangan king yato. Ipanalangin mi keka. Ume ka Jesus at bibait karing puso mi. O Diyos, alinto anting meto ngayanak, maging may nakang kalupami, metagkil ka karing kaming kapanamdaman. Alilan mo sanang tula, ngini, ketiking yato, at manggaman king alanganga. Amen.
nagpapatad, man kanapon kay kayong taon, maging katanggap-tanggap arapan ng Diyos sa pangmayupayang totoo. Panggapanes sa ning ginuy ting dawon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamay kasaplala at ning babilog ng banal ang kapulungan. Igpaatok yan misa na higalimbawa ng kikanganak na may katawan tao at may biye po salmi. Tanggapan misa na ingkalam ng dipinong biye, kapamilatan ting ayin mi ketesudep. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimurin, Ita sila ring pusoyo. makatasno king ginu. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tao. Iti karapat dapat at matulit. Tunay bing karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati naman ka rin, no ipa Diyos, king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo. King aldo iti, sinlagya, ing metong abay yung sulu, king yato. Ing Diyos may kasan metong iya, king tao, at ing tao naman nakasan metong ne, ing Diyos. Ing alangang gamong amano, pisanana, ing kaming kainan, at inalila ng biye, ing kaming kamatayan. Tutuyang pagmumulalan, iting pamisan metong ning Diyos at ning tao, babalik ng Kristo, king tao, ing kalam ning biye, alang kapupusan. Ulinita, kambering sa blangkor ng anghel karin banwa, darilit may kekang ligaya, dahil makebe alang tung ng babi kapurian keka at ngaming ang kakanta. Kabanalan, ulan ito ipanay kapumi. Itugtog may espiritu mantimayong titi pangambun kariting ayon mi. Ban pa bandalandalat para kay kami. Gawan na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa loob dinawan ng biyanak yung pamailasad kamatayan kinwanang tinape. Kaya pasalamatan ako, pirason At binyane ka rin kayang disipulo at nga na. Kunan niya iti ikayong anak kanan niya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Gino ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinwa na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipulo at nga na. Kunan niya iti kayong anak, minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, indayan ng bayo tarang hanggang tipan. Kami bubo para kaya kayo at para karisablang tao, para king kapatawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan.
Nagyan kaganakan mi, mapamakadulang igpaing kamatan at pangasubli ng mebiya. Darawon mi kaya kating tinapin ng biya ating kalis ng kaligtasan. Layan may pasalamatan keka, impepalyan mo kaming matampang talakad harapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang misulusulok yung katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan mi, o igpaing banala kapulungan mo makalaganap kimabilo gayato. Pan may ganap iya sa akin lugod, kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsabispo, dengan sablang Abispo, pari, Diakono, at sablang susoy, yung banala kapulungan mo. Gana ka mula naman di kapatid ming minuna ng pepay na magipikong kapanayan ni pangasabling mebiya. Idala mo lang sablang mayang mo na biyaking pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dako makamit king bilang angga. Ban kambenin mo na Birhen Maria, doon Diyos, kambenin ng San Jose ng esposa na, kambenin mo na Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan, at kambenin sa blang bandal, may biya kalugod-lugod kay kagigikabaning panawon, apor yan at apilikayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambenin at kayo, Diyos, ipang mayupayang totoo, kagam ng banalay Espiritu, kay kasablang tangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Tambip ng kapandalikan at lugod kay ngig pa karing amanong tiro na kay katama ng Ginoo. Tapos mga maganagin sa blang marok, malagod mo pagkalabing kapayapan king panabon mi. Baling ka sa paning pakalulong, may timawa kami parating yung pamandalipan ng kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasangkulan king sa blang kaligaligan. Kabang pananat, pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kahing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganga. Magkano ba Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakuan ko kaya kayo. Kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana pabalik na kaya kaming kasalanan. Noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan, yung bandala kapulungan mo. At pamayapan at pisan metongan mayag pangking kaburian mo.
ikang mabibi at magari, magaman, king alanganga. Amen. Payapanin kinaman tabi sa kapilanan kaya kayo. At keka Yung antimurin. pantay maganing kapayapan, king metong at metong. Kristo yung kadaron ng Diyos, yung malalakay yung kasalanan ng yato, nulari mayawis kang apunan ng kordero. Ginoo, sa karapat dapat kabalaos keka, dapat ikas mo man, umayak na. na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual na pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbed ng keng lupos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
kamo pong second collection. Dakal pong salamat ng karing pagkalog niyong saw. Kapabaluan po, at intapa pong misa potang alas 8 na ningabak. Ken pong December 31, alata na pong Santa Misa itangabak. Ing misa tamo po January 1st, alas 4 ning abak at alas 8 ning abak. Dakal pong salamat. Reminder mo po, ngining Pasko na bawal po yung manyiklod, maglakad keng dalan, no? Magtukita mo po kareng instruction sa binyera kay katamo ng gobyerno para mo naman po kay katamo. Uling, siguro naman makalingat kayo, mag-Facebook kayo or what, kareng media. King Europe po ngayon talagang grabe, no? Bedakala pong may mag-lockdown. Uling may nga paboren. Masyado lang bigsalaw la ating tao. At baluta naman, naman biro-biro ining kalaban tamo ngayon. No? Dakala pong may nga matemo rin. No? Nya, bayo po mirasita, ingatan tana pa mo po. May itana mismo po ing maningat. Tukyan tala po retang instruction sa binyera kay katamo. Lalo na ngayon Pasko ngayon bawal po yung manyiklod, no? Bawal po yung maglakad, bawal mo naman yung gagapang ang pumpupulay. Kaya para po makipamaskuta mo. So bawal po. Panayan tana mo kayong tutikim banwa. No? Bumawi tana mo po kanita. So ulitan ko po, tukyan tamo po itang kabutusan na pepalda po kay katamo ng kay katamong gobyerno, yung pong kay katamong gobernador. Kaya tamo po sana pagkasala, noon makiabe tamo po, ini po para kay katamo ya, para kay katamo pong safety. Uling po tang mitura na ka, tauling sisingana, ala nang malyari, sana itaro gumiras, kitang puntong ita. Manalangin tamo. GUINU, kambi ning kasalpantayanan at tula, pagmasusyan mi ing kebaitan ning anak mo. Pasulungan mo ing pamanalastas mitlugod, karing pibandyan, bilalag mo kaya. Iya, GUINU, manggaman king alanganga. Amen. Pagadyan tayo pong ing orasyo imperata, laban king COVID-19. O Diyos, sa ipami, lalapit kami keka, kaniting masipit, apa mangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na, karing dakalataw. Ipanalangin mi ng tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, retang mayangon na biye. Pagkalam mo ke kami, ing grasya mo, kaniting masakit na panawon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang at king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat ni ting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming sa Kristong anak mo, ang mabibiyayang pon mag-ari kambe mo, king kametong aning banalay espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emusana pisawiling akismikeka, king kaguluan mi,
Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuanan na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ay panalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimurin, Bendisyonan na kayo na may payang Ginoong Diyos, siyang pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pumaya kayo king kapayapan, kaniting Pasko, tingkap tayo Kristo, idake tayo karingaliwa. Salamat, King Diyos. Merry Christmas po. Merry Christmas po.